Yeah, nuko dutangiye Dragon Dynasty. Yeah. Abakazanye usibye Rocket Entertainment durabandi ndetse na Daddy. Mwibutse amajwi n'amashusho ni Rocket Entertainment bihuza yonyine ku isi. Dutanye filme yacu Eastern Production Limited Production nuko dutanye Jetiri akarimo cyane namugaruye Michel Hani nawe akarimo cyane Jetiri bakise Tai Chi Master nyuma y'igihe kinini mbasubiza mu kahise za tekinike abana bose kera hano muri iyi myaka bari abashaurini hey nuko dutangiye bimeze biti Yeah, Tai Chi Master. Ni master wa Tai Chi. Nuko tugatangiye. Kaza kubona utuntu tw'ubwenge nk'uturamu. Dukuna kora Tai Chi. Tai Chi. Yeah. Tangire mu ishuri. Hano uri kwigisha abana Tai Chi ni Tai Chi. Ya tekinike niko bayita. Ngenda zibona nkahita nkubwira ni ya tekinike ni iriya ni kakatu, iriya ni tsutsuki. Iriya ni mawashi, iriya ni mawayigeri. Yego, izo tekinike zose manzi kuzitandukanye. Hano hari umwarimu uri kwigisha Tai Chi. Bakise Tai Chi Master. Tsui Pochu. Producer w'iyi filime. Kimomo. Leo kazanye. Jetri nanone producer w'iyi filime. Weni Wuping niwe director. Kadutangire filime yacu. Dutangire yako nino. Dutangire hano. Muri Shaolin Temple. Abari mu rusengero rwo bihaye Imana ubundi. Baba ari abamonko nyine. Bano ni ngo bita abamonko buri n'abapadiri n'abamonko no bihaye Imana bose ubwo n'abamonko. Barakurikana kana kavuye mu rusengero. Bafite ukuntu bagenda nyine bigengesere ngo batameneka bakarakaza kira kigirwa Imana cyabo. Ariko rero bagenda bitonze ariko. Do. Kabakagenda kinyigisiriye hiwana sub. Kaza kuri no nakana gato. Good morning, Master. Mwaramutse Master. Oh, I'd like you to meet Shinbo. Ndagira ngo na Jimbo. In your Junbo. Uyu mutonya ni Jumbo uri Timbo. Will teach you the ways of the Shaolin. Araza kwigisha uburyo muri Shaolin bitwara. To learn, but just remember, we're all students. Gusa mwibuke mwese muri abanyeshuri nubwo ari uri buze kwigisha. Agatonya kamaze igihe muri Shaolin ngo karigisha uyu nguyu. Hey Junior, now hold on. Bite petit frère wumva. Listen. Warusingo wenda gusuma. You to call me that. Guto tuyo kuyita ngo ndi uri mutonya kuri. Rules, okay? Umva hana amategeko na amategeko nimba naragutanze muri Shaolin nyine ni nko mu gisirikare mune akurusha peti niyo wamuruta ugomba kumwita fandi. Hey Junior. But I thought we were friends. Reka twibere inshuti sibyo? Won't do it. Okay. Sure, I'll do it. Oh. Sawa reka twibere inshuti sawa arwana we. N'abana bato muri Shaolin dutangiriye. Turi yamana yo bari bigusenga nyine iriya mama ugomba kuyubaha. All 36 stands of the Kumbe bakoreka uko bana babaga bari hano. Wa mwana uje muri Shaolin uzakora kuri muri Shaolin mu bandi bana bari mu myitozo. Hey Junior. Petit frère hano rero amwita Junior. Johnny. Giti wifi. You're not supposed to call me Junior. No. Amukinga ntukamagare Junior turi imbere y'abandi banyeshuri basiko ngiye no gutanza muri Shaolin. Mutsebeje. Bari hakuri no. Baritoza muri Shaolin. Why should I be out here with the rake? Kukibundi twe batatureka ngo tujye kwitoza ari. Shaolin Temple. Umva igihe nikigera natwe tuzajyayo. Ubwana. Ow! I'm gonna tell. You both know that you can't watch. Why shouldn't I report? Ngabyana mwe nago mugomba kuza kuturunguruka turi kwitoza nago mwe mwemerewe. Kujya gukubita babashiramo. Oh, are you okay? Meze neza. Get out of here before I rip. Ikira baragikubita. Come on. Tugende manu ukurusha bacaho. See what happens. Muzangire mugaruke hano mwabaginga mwe nutwana muri Shaolin. Tuzano. Sanga master hano. Kuna master yicaye kuri rya zuba ngo rimene imbwa gahanga. Hako master ntagaze kuri rya zuba. Master, I brought you some shade. Master nenguzana ibigutwikira. Know that as you exist, the plants do too. Wa mwana mu gihe wowe wumva baho nibimera nabyo bibaho. Ntago wagomba kuba wangije igiti ngo gikure ishami ryacyo nacyo ni ikiremwa.
mumbabarire about that. mumbabarire master ntabwo nari mbizi abashoni bumva ko nyine ibimera nabyo babyitaho neza kuko nabyo ni ibinyabuzima I want to learn kung fu. njye ndashaka kwiga kung fu Two aren't ready. kuki ushaka kuyiga God. njya nk'ubitamana Some are ready. But we are ready. turiteguye ariko kwitoza We are. Perhaps we can begin the lesson. We won't let you down. noneho turaza gutangira amasomo nimba muri tayari kwitoza master arabwiye ngo araza gutangira kubatoza tugaruke kuri cya cyane wana bagiteza umufuka hano baragitera ejo bundi cyarabakubise kwa jimbo rwaje kwiyorera kubita wa muginga we baza ku kigo bagiye bagishyiraho umufuka bimwe njya mubwira ku muntu bamutimburiye mu gafuka barakubita bakubita Did you say Jimbo? Yeah, got uravuze ngo jimbo ni abamenye kumbo bakubise yarabamenye baza bakorera stuck with you. I have the worst luck. What? Just how could I know he was lying? What? umva umuntu twamwambitse umufuka yarangiza yaguhamagara ukitaba none se nari kumenya gute ko ari kubeshya I'm hungry. ndashonje More. nanjye ndashonje mwana ubwana bubiri You two disappoint me. You say that you are mwambwa mwe mwantengushye mwabana mwe no restraint. Respect the knowledge that you have gained. narabwiye ngo mujye mwubaha ubumenyi n'abatoje yatangiye kubitoza ku ngufu bita bijya gukubita umuntu rero bikubise Heal for 3 hours. mwabyana ngo ntibuzongere kumbe ni master wundi wabihariye muhindukire mwabigoryi mwe kumbe master aje kubigaburira You think you're getting off? buri mwarimu hano ubusanga afite abanyeshuri bisasu y'inguye abanyeshuri ni bino byana bibiri buriya master wundi byamukubitiye umwana niwe wabipfukamishije Lohan Hall sure seems a lot bigger today. That's because we're usually cleaning it with the others. Yeah. uyu munsi abandi bana bari kwiga tekinike ziyambaye twebwe nta kintu twiga tuba turi hano turi kurwana nako turi gukubura kitangira kwitoza kimwe gikuru cya jimbo kiritoza You said you'd show me how to fight with just a pole now. Will ya? Okay, but pay attention. sareka ntangire nkwereke utuntu tumwe muri na tumwe mutwo banyigishije kakana kamutanzemo hano gatangira kumwerekera bagira batya bwana ni butonya ariko monsheri kana gato katimbo karamwereka wabonye uyu nawe ararakara atangira kunyuzamo bana baritoje imyaka iragenda iricuma bakiri muri shawuri bakubura ariko tekinike n'imbaraga ziyongera bana wewe nawe chetri Well, yeah, but you're still faster. mana cyari umuginga tunacyagufite bagakubura Sometimes I wonder why we're here. rimwe na rimwe njye nibaza impamvu turi hano You know why? urabizi ariko It's fate, I guess. But I'll be a master someday. umunsi umwe ariko nanjye nzaba master wina It takes kino cyane gikuru gikunda kuba ikiyobozi ewana nzaba umuyobozi w'ishawuri nikicara hano discipline in mind and body. There's also about 50 people in line ahead of you. yicara mu ntebe y'abayobozi Shinbo, you can... jimbo haguruka wa muginga we cya jimbo nicyo gikuru Nobody's gonna tell. nta muntu uri buze kubimenya ubona ko nicaye mu ntebe y'abayobozi Well, just do it. haguruka wa muginga abayobozi bamenye ko yicaye hano cyaba ari ikibazo batangira gucanga kandi barwanira mu rusengero n'ibinye Oh, for doing that, you might... ndakurega ugushije intebe ya master wa muginga we What? Better not tell on me. wa muginga nawe ndakurega batangira kunyuza buri kanya bashondana bya hato na hato barwanira imbere y'imana zabo urazibona ariko ukuntu ziba zireba bana nyitozo bakomeje kwitoza shawurini bafite ukuntu umubiri wabo bagenda bakawutoza bakawumasitaringa ku buryo umubiri wabo wumva ko nyine ari nk'icyuma nk'ibuye bafite ukuntu baza bakabatoza hano hari umumaster bana barabatoza agatwe bakagakomeza bana iyo baje kurya bo ntibicara ku ntebe ni bya bindi bibiri cya timbo na cya jimbo bo barya bicaye ku kaguru kamwe karya barya bicaye ku kaguru kamwe nta ntebe bicaraho we biba bishondana ariko mwana asi biri gushondana abari kurya ntabwo bazi ko ibigoryi biri gushondana n'ikisi kiba bimena ibiryo by'abandi bana yesu kirisito ibyo ni bigenze bite Gotta be, termites. ibi biti rega ni bya biti bya pirate ni ibishinwa hakurino bana barabatoza hano umubiri wabo kuwukomeza kawugiramo icyuma gatwe umutwe nicyo kintu cya mbere baheraho mu gihe abandi banyeshuri baryamye hakurino birirwa bakora siporo bitoza basenga nijoro hari ibitaryama birara bikomeza umutwe ni bya bigoryi bibiri birara bikomeza umutwe ni ibinyarugomo ni ibinyamafuti do ruri ukuntu birara ewana iyo bintu ni mwana bigenze bitariko ibyo bisinzira ko byaguye agacu bigakangura abandi ibyo bita byisinzirira kumesa ni ukumishisha amaboko akantu kose ko gukora ubundi ngo kung fu iba mu kintu cyose bari ukumesa ubwo bahita babonera akanya ko gukomeza umubiri mwana tugire dutya tugire biri kumesa
kumesa inifomo zabyo, dutangira gukamura, dukamure mwana. Birakamura tururi kamura uniform zabo z'abashorini, barakamura dore imyenda ngira bacikiraho n'ibinyakavuyo. Ewana barakwereka hari abanyeshuri babyutse mu gitondo uniform zabo zacitse. Bana ibi byose bunimbe bazatuririye imyenda. Kumbe dore ubwo ryo ukuntu biza bikiba uniform z'abandi izabo zabiciye. What happened here? Byagenze gutari Master. I think it was the rats. Hano hari imbeba zingana nk'amapusi. We need. Well, I'll take it. Turaza gushaka rwaga ku Yego Master, Yego Master. Yakomeye gonye niyo byace ni uniform z'abandi bana. Mani karakoze. Bivayo ni bibiri muri Shaolin. Oh, what a firm hand. Baje kuno batangira kunywamo. Tukuna abaseriva n'akaboko kamwe abanyeshuri batangira kumugirira ishyari. Muginga ni umusore ni Jimbo. Hey, here comes the... Finally. Uyu naza nicyo kuryeje guseriva hano barabagira ishyari. Bigishwa n'aba master babiri batandukanye. Yagiye kugwa. Biryara bisama. Barabimumenesha. I've had more than enough from you two. More? Yabagenga uko bari barambiwe. Don't care. Ntago tubyitayeho. Why you? Tangira guserera kandi. Bombe bafite ba master babiri batandukanye. Mwana reka kurwana n'abariko. Sasa bapingana nyine avuga ati twe turenze. Can't believe. Kiriya kigoryi kiba cyatumenyereye. Sasa umujinya baje kuwutora amatafari. Did that one. Okay, so tomorrow I'm going to beat Sin Pao. Umva ejo nituramuka tugiye muri wa murwano. Sasa bajya bagira umurwano nk'abanyeshuri nyine bya bindi bakagira match nyine yo guhangana. Ejo kiriya kigoryi ngenzi zagitimbura cya Fabrice Kimahuko. Hey, what number are you on? Ugeze kuri 10 na kangahe? Make it 20, Junior. Ako ngako kuzuje 20 Junior. Some head? Kumbe yakubise ku gihorihori. Inyuma rutiteguye. Tugaruka kurino. Barakwereka wa master wundi afite tekinike asa kitoza mu ibanga kino cya Jimbo cyaje kumurunguruka. Jimbo yaje kumurunguruka. Wa master afite tekinike za kitoza mu ibanga z'ikiganza. Cyo tekinike z'ikiganza. Yarihisha. Ya tekinike ndayibye urwana rwa Jimbo. Nako rwa Jimbo. Nurura tekinike rurayibona. The one to decide. Is this the hall where you stay? This contest will determine who will move from Lohan Hall to Darmar Hall. For ati kino cyiciro tugiye kujyaho kigiye kuba cyatugaragariza ninde ugiye kuva kuri rwa Darmar Hall akajya kuri Ine ho. Ubwo ni ibyiciro nyine byabo. Let's go. Bagiye guhangana. Sin Pao. Jimbo agiye guhangana na ka Fabu Mahoko. Fabu Mahoko avayo kuri Jimbo. Bano babiri baranapingana n'abanzi. Basikurayo. Babiri. Buratse. Tera bari mu myitozo barebe ninde uva ku cyiciro ngo cya Ihong ajya ku cya Junho. N'ibyo byiciro bibiri. Ubwo nyine ni nk'amapeti ushyiramo. Jimbo. Buratse. Kwa Jimbo aritoza namwegera. Wo gutaraterura dupoza ndapfuye. Master arambonye ntayikuzo. Kigira gutya gikora mu rwanga mazimwe kuva yakimumena agafu mu maso yarabibona ko bibye mugenzi we. Mugenzi we baramwibye bigenze bite? Kiramwubikira kimumenya agafu mu maso. Mwana gitamika umugeri. Hey. Kick. Jinga we. Sikigoryi. We. Yagikubitana umujinya kubera ifu cyamuteye. Taramutera master bahanganamo. What is this? Binibiki. Dare you? Mumbabare master. You are an animal. You should live with the dogs and the goats. Ugomba kubana n'imbwa muginga we. Huh? But, Master, Zinpa was the one who... Umva Fabu niwe wari umuteye ifamurozi. I'm sorry. Tubabare master. You're a damn joke. Wait. Umva ni imikino nawe uri umusazi. Twa master. Ugiye gutera master. Baramuteranira kandi master. Katurari. Master gukubita urwana. Rushyiramo. No, Master. Uyaza gutabara. Barakubita. Arutugu rukura ngo rusumbisha si. Katurare. Master gukubitira abana bereka ko cyane kivayo. Kimukubita ya tekinike y'ikiganza. Kirayifunga. Where did you learn to do that? Tekinike yanjye y'ibanga wayigiye. I saw all of it. Byose ndayizi narayizi. Really know anything? You are a disgrace to us all. Turi igisebo kuri twese. Umwatake. Uri igisebo kuri twese. Bakunyuze akanyafu. Muri Shaolin niyo master avuze ngo bakunyuze akanyafu. Dore akanyafu kono bagakora yo. Yakubwe nyine umwana ko
ukamunyuzaho akanyafu muri shaworini dore bakunyujeho akanyafu dore inkoni bazana bamunyuzeho akanyafu bazana utunyafu bamunyuzeho katururi barabazenguruka banyuzeho akanyafu mani mwaretse tukabireka abasaza ntabwo mukiri abanyeshuri babatake babarasingika z'ibiti barabatsibura ngo ntabwo mukiri abanyeshuri bacu barabatsibuye barabatsibura abana katururi tsiburira ibigoryi n'ibifariseri by'inaha yohereza inkoni imwe umwana arayisama anagira mugenzi we natwe turazibonye arasubizanya katurore Master biramucanga asenya ka gakombe k'abarara abana none dore ukuntu bazisubizayo ni babiri katurore bitabajinga Why don't you quit? There's no way you can win. Umva nta buryo namwe muri buza gutsinda aba batimbure katurore barabazenguruka noneho bibaye intambara ntabwo bikiri ukubanyuzaho akanyafu gusa kuko banyuzaho akanyafu bamaze kubona ko banangiye katurore muri Shaolin Temple bagiye ku bigoryi byigometse byakubise Master bigeze no ku banyeshuri ni bibiri engezamo ibitano taramukubita umwana bashyira hasi katurore shaka kumutibura umwana barakubita ariko barabatsibuye shawo byirwana ariko bari kubitsibura katurore kugira gutya kubita kimwe inyuma kuri ka gatwe giti kitarabatsibura tsibura abaginga dore imyikaragwamo hano muri Shaolin Temple tsibura abagabo imirundi arayivuna hasi baracyaza kubisa abasore bamena amavuta hano amavuta acana itara yarazamuka amena n'andi mavuta abonye amavuta yabafasha Master biramucanga mbega ibyana bifite ubwenge Master biramucanga tekinike atabyigishije byo birara byiyigisha gasani wabonye karakora ari amavuta arakora tangira kubakubita sibura abaginga bibahagararaho kubita abaginga bihagararaho bihagarara kumi mwana tururi bakugiye ku Shaolin barabatimbura babagenderaho gendera ku kinyera kunyura mu banda batimbura hari kano musaza bandi kuvayo baranyerera urabizi twagiye tera bene wabo kandi yawinjiye fata ibigoryi abisohora atyo muco mwabaginga nawe Master wabo birani ibiki You come to the defense of those students? uje kurengera bya banyeshuri You report to the high priest. ndaza kuguteza umutambyi mukuru abari uripotinga umubwire ibyo ukoze ni ibiki kereka ibigoryi bivuye ku rugamba byaje hakorino ni Timbo na Jimbo Everyone saw Tim Pao cheat. They're all too... abantu bose babonye Fabu imahoka ari kutwiba ni gute bavuga ngo nitwe turi mu makosa The hell? This means trouble. ibisobanuye ibibazo You boys have no idea what you have done here. mwa basore mwe ntabwo mufite igitekerezo cy'amakosa mukoze hano We failed. tubabarire Master twagutengushye I forgive you. But I can no longer be your master. hari icyo nabakorera nkabababarira ariko sinakomeza kubabera umwigisha Remember to always keep your eye on the path that lies before you. ati muzakomeza amaso yanyu muyashyire mu nzira nziza igandukira idini ryacu Jimbo you trouble me. uneza ibibazo So then, rero you find you've lost your way. Open this. nuzabona wayobye inzira It is inzira nyayo rwose Buda twigisha uzasome kino gitabo force behind life and its true meaning. Find all that you need in your heart. nibwo uzabona ko ibyo wakoze byose niyo byaba ari bibi numara gusoma kino gitabo uzabona ko ugomba kugaruka mu nzira nyayo Yes, Master. yego Master Bye. bye bicaho abyohereje mu isi yo hanze yiberaga muri Shaolin niho byakuriye
baba bameze nyine nk'abantu baba mu kigo batarigera bagera mu buzima bwo hanze bumeze bute nibwo baje hanze sasa hariya ntubuzi hanze ku isi rero twese biba byaraducanze hakuno bino byo biba bimaze igihe biba mu kigo birya binywa abashori n'ubundi baranasabiriza ariko ntabwo basabiriza bazenguruka baka nyine nk'imfashanyo ntabwo bakora Right away. Okay. kumbe tugaruke hakuno barakwereka hano uri gucuranga Nah. mukobwa It's just, we're no use. Hey, I bet she'll give us some coins. Her? Nah, she looks broke. Let's try these guys instead. mwana dusabye tujya gusabiriza uriya nta mafaranga afite baza gusabiriza I wish you well. tudabaha imigisha Back. izi mbwa ziradusaba ibiki That? abo zisaba bariwe mu rusimbu ukaza ubasaba You bless us with it? Money is not something to share. Get out of here! fero mwabakinga mwe I'm sorry. Excuse me. mutubabarire mubyeyi mutubabarire Tell me, sir, do you know someone named Murampai? ese mwamuzi umuntu witwa rompayi nawe tuzi muyipa ntawe tuzi What? sare kanigendere kubaza abandi ari kubaririza uwitwa muyipa She's looking for someone. Well, I'm only concerned about us for right now. Let's go. umva muri kano kayi kidushishikaje ni ibyacu reka kwita ku by'abandi You pay your protection. But I paid already! umva mugomba kwishyura imisoro No more chance. Take it. bajya ku muginga barakubita ngo nuko atishyuye imisoro none arabishyuza imisoro sasa ku isi bajemo hano hanze abantu birirwa bakubitwa barakubiswe bari ku nkoni z'ubugome none umukobwa yibonye ari bikubye mbega icyuki bimeze bitese mukobwa mwibikofa caho mbega kuki kumbe karamwibye mukobwa yazanye amafaranga kuri wa wundi bamaze gukubita afata amafaranga ntugukubise ndakwishyuye murakoze mubyeyi sasa kugera na buri kofi ni kari akagoryi kakwibye Go now. baragakurikira kobwa kumbe nirwanyi kobwa kari hano ngo barakatatse vayo nosho ku mutwe kabatera amabuye n'agakobwa kari hakuno mu mujyi bano baza gushungera hano mu mujyi hirirwamo intambara abo bakoze intambara rimwe barabirukana What do you mean? yewana Have it. ama ni abatimbure bagiye kubita umukobwa yaza gutabara You'd like to try that over? You bet! kubita umusore akagabo karakomeye ahantu hose karakomeye kabashyiramo ururuza gutabara icyuki bimeze bite se icyuki yewiga kanopi wakawi Something wrong? ufite ikibazo bano bikaba ari abashori nibwo bwa mbere baba bageze hanze hafi nta kibazo nta nubwo bemerewe guhura n'abakobwa ngo baganire byonyine dore yaracyari mu bagabo bakoramo akazi akitegereza umukobwa ntabwo amenyereye kubona abakobwa cyarakubiswe umusore ni nk'icyuma we box yeze hanze kandi batangira urugomo bano nabo ni abantu ra yewe abantu uriya musore arakubita kumbe ni ubwa mbere ubonye umukobwa yewe gakanopi we ni ubwa mbere ku kanya polisi bimeze biti tugenda polisi yaje hano iyo urwanye polisi iraza hariya mu kigo barwanaga ugahanwa na ba master bakagupfukamisha hakuno niyo urwanye polisi iraza ikagufunga umukobwa yarebye umurizo hano w'ifarasi akura ibindi byenda ewana baciye hakurya ari babiri mbareba imana bameze umusatsi I like it. Really? ndabikunze It really itches. Wanna go? Let's go. tugende Kind of. bya bigoryi umutaba yabizanye hakurino But he always knew. byashyizeho imisatsi That's because you weren't as clever as I was. I bet you were cheating, or at least half of it. Why don't you own up to it? Yeah. bakiri aho hari unyuzeho hari igikomerezwa kiri gucaho hari umuyobozi uri guca yagiye guca rubanza bagatimbura buri umwe igikomerezwa bakagiharurira inzira tinze mu nzira barakubita igikomerezwa kiri gucaho tururi igikomerezwa cyaciyeho Wonder what it's like to be so powerful. Wish I could feel that way. hewana nanjye ndifuza kuzaba umuntu ukomeye nk'uriya ni rwa rugoryi rwa jimbo ruba rubyifuza He has the heart of a viper. Oh, power and money. uriya mugabo niwe gavana afite imbaraga afite n'amafaranga Oh yeah. imbaraga n'amafaranga gitangira kumva ko hano hanze muri iyi si kuyobora bisaba ufite imbaraga n'amafaranga kugira ngo ubeho neza arabyumva tugaruke hakurino I prefer the entrees. baje hakurino mu kabari baza kuryamo Mister, I see a dark mist on your forehead.
Get out of here. Say, lady, you need this charm. Your fortune doesn't look... wa mugore rero ukeneye kano kantu kaguha amahirwe akakwirukanira inyatsi ni umutubuzi banzi. Bad choice. Tastes like squab. Do all these dishes have meat? You like... ibi byose ni inyama. Remember, as the master says, we must adapt. He said, find the spiritual among all the worldly. It will open... bamase we yaratubwiye ngo nitugera mu isi yo hanze natwe tuzamera nk'abandi. Reka tubanze tumenye hano hasi babayeho bati. Batangira kurya inyama, ubundi abamoko ntabwo barya inyama, inzoga, abagore. Ibyo bintu ni ibintu bitatu bagomba kwirinda. Kumbera ko rikano ari gucuranga uyu yatangiye kuroba yewana tuno twamenetse no kwangiza. Abamoko nyine nuko bakora. Kumbera uno rwaranga yewe gakanopi we. Nubwa mbere wonye mu baby beg abantu bo bita ibyuki ye. Oye bamuhakaya yewana ngisi ko batamakaya. Kirarakara. Gira gutya nacyo agiye akaya. Yewe gaye cyari cyabuza peti. Bamaye kaya. Yewana nagasana ubwo reka ngahekenye. My lady. Mo kanyara abandi binjiye. Go for it. Hakunino ni mu karesitora bari. We can go pay our respects to Buddha. You'll pay your respects to whom, I say? Sasa uyu mugore bikagwera ku munwa yose arangisha umugabo bita muyipa. Ari umugabo yabonye ari gwakaye umukobwa biyicarira hano. What would you like to eat, dear? Bashaka kurya iki sheri? Very well. Is it murang pie? Muyipa ni ibikoko wanguze. Muyipa. Sulin, what are you... Suri niwe rukurikirana. Never thought... Silence. Ceceka. How touching. You journeyed many miles to find the husband that left you. Too bad for you, because... Wa mugore umaze ibirometero byawe byinshi ugenda ngo uje kureba uyu mugabo Muyipa. Uyu Muyipa yaragutaye rero ninjye dukundana. he was no longer a man. My wealth and charm saved him. It was easy. You have to be the sort of wife who can handle him. Wagomba kubura umugore wakita ku mugabo wawe ariko umugabo wawe nsa nk'uwamuguze. Nta kintu yari afite ngiye mfite amafaranga. A lot of trouble. My husband. Umugabo wanjye. To tell you. Muyipa. Listen. Basi nyumva. Joy from my life. I used to play this lute every night. Buri joro nacurangaga igitari. No more. Mu gihe nabaga nkwibutse basi yigumane nawe ujye unyibukira ndigendeye ndaguhebye. Sibyo Muyipa yahuye na Sugar Mama yawe n'agakobwa gafite amafaranga itata bo bari basanganywe. Muyipa baramuguze. Gacaho. Uyararakara. Gitari barayimutera twara ubugitari bwawe. Karafuwa. Cyamwohereza n'imeze umukobwa. Arayikaraga yihagara wambonye. Kavayo. Bari gupfa umugabo turi muri ya minsi abagore bapfa umugabo umwe. Abagabo barabuze mu nsheri. Just stand back and watch. We mugume inyuma mureba abagore bahanganisha. Aka. Heza. Mushyiramo. Ikise. You know what? Kobwa ni babiri hariya mu rubwe. Kurori. Karashika ebyiri. Zirapfa umugabo. Sugar Mami. Kubita. Karashika. Indura kameza kifungaho. Get out right now. Vano na ugende. Ndanze. Avayo. Tangira kugwana mu karesitora ko kuba mari kuri ku gikweto kwa ishimwe buretse. Kwa ishimwe. Kubita dukobwa. Gase kubiti. Kamutwaye umugabo. Wanshinze unwara umugabo ute? Bari gupfa umugabo. Abagabo barabuze. Kajidura ibiti. Parikan. Buretse. Mugeri. Sherikan. Are you all right, dear? Meze neza sheri Muyipa barakubita. Wa mugabo. Muyipa vayo. Go away. Tumye Sugar Mama ndakarira caho genda. Now be gone. Caho karashika. Go on. Vayo caho. Go on. Dore cya Muyipa. Kugira ngo gishimishe Sugar Mama icyaremeye gikubita umugore wacyo. Yavuye aza gutabara. Bamukubisa agataburete mu mutwe. Aza gutabara. Wamushori wacu Timbo yaje gutabara. Bandi vayo. Araba. Buretse. Araba timbura. Kore bafashe. Abana babyipangamo. Kore. Umwana arahana byo. Buretse. Ndikura ariko kino cyo cyanze kujya kuri. Sasa police
polisi banini no kubahiga kare bateje urugomo terura kano bacisheni Won't get away with it. bari abagingane baducike polisi zirakurikira muri iryo joro tururi polisi yaje bayiteka imigano hakurino bacisheni You know you're holding a woman. I've sinned. Please forgive me. I've sinned. abona igishushanyo cya buda mbabarire rwose nari nkoze ku mukobwa nari muteruye ese akubita akarashika hasi nyine buda itamubona baje kwicaramo hakurino barijijisha bigira utubuda Ewan. Hey, what's this? Bana ibi ni ibiki Restaurant. Oh yeah. So why did we return here? Jumbo. Maybe this is another one. No, this is the only restaurant in town. Well, anyway, you can make a bed on the floor. bagarutse muri ka karesitora niko karesitora konyine ngo kari muri uyu mujyi kameze gutya Being a monk is better. baje kurarayo Oh, well, we can't just rely on others for money like Murong Pai. We won't have to rely on others. We can work in the restaurant. umva turaza gukenera amafaranga kugira ngo turebe ko twabaho umva natwe turaza gukora muri resitora nta mpamvu yo kujya gushakira amafaranga ahandi Well, I don't believe it's a waste of my time. I'll trust in fate to provide some answers. umva njye ntabwo ngomba guta umutwe nibaza ibintu byinshi mba ngomba kumenya ko igihe kigomba kunkemura ibibazo byanjye kikampa ibisubizo niko abashobora n'ubundi bizera ntabwo bajye bagira ibibazo byinshi ngavuga ngo ejo nzaba mbayeho gute ese bido yawe urituriza gusa niyo warya ubusa ugatuza upfa kuba utifuza tu cyo kiryamira mu mahoro ewa n'ibisubizo bizaboneka uyu wari kubona muri iyi sata zabaho nta mafaranga nta mbaraga ari kubona byamucanze ni Jimbo urugoryi rwo rwasinziriye nk'urwana koreka muri iryo joro muri ya resitora barimo harabafu You can imagine that his tax money would be stolen back from him. sasa hano hari abagabo bari kuganira bavuye kwiba bavuga ati ubundi bitwibye niya misoro birirwa badusoresha tugiye kubiha abaturage You're right. Keep, mubifate mubishyire abaturage just keep stealing it. bivuze ngo niba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'inyeshyamba ati leta yirirwa dusoresha amafaranga menshi reka bino bintu twibye tubishyire abaturage tubibasubize n'ubundi biba byavuye mu misoro yabo Ignore it. They are rebels. barani rebels ni ibyigomeke bigometse kuri leta Another masked man. bidatinze dore polisi mu gitondo iri kurangisha ibyigomeke inyeshyamba zigize nabi abatavuga rumwe Whoa. See what the reward is for these rebels? wabonye ya resitora turaramo n'ibiciro ibisambo byari biri ya resitora barayemo ntibisambo bigabanira amafaranga Around, ladies and gentlemen. byibye nayo bigomba kujya gushyira abaturage I'm going to do for your entertainment. What's your act? Tell us about it. Are you going babwira ugiye gukora iki kugira ngo baguhe amafaranga sasa bano baje kwiyerekana back? What? Right. It'll cost you 50 cents a turn. How do we gain from that? Yeah, what do we gain? I'll double your money if you make me scream in pain. umva umuntu uri buze kunkubita nk'ababaranda mukwe If a person does that, amafaranga ye turayamusubiza sasa arashaka batangire bishyure wishyura 5 wishyura 10 bagenda bazamuka bitewe n'ibyo uri umukubiti ewana bamuha amafaranga ureba abantu ukuntu ari babi ibaze kuvuga ati ngenda ashyiraho ibihumbi nkubita arama ibihumbi 5 umuntu akishyura kugira ngo agukubite ntacyo mupfa batangira kumukubita umwana arafunga arabana we ibipfunsi bya 10 byarangiye ayawe yashizemo ewana reka nongere handi yongera handi arakubita ewana abantu ni babi cyane baze kuvuga ngo ngenda kwishyura ngo ukubite gusa ntacyo mupfa muri babishawe mwana uri kubabara wapi ndi kumubeshya ko nababaye kugira ngo yongere ashyire handi mafaranga abone ko yakoze akazi Here's your chance. umva hano hari amahirwe urabona amaze gucika intege shyira handi mafaranga yafashe ibiceri byinshi arabyohereza abaturage mwese muri hano ndabishyuriye mukubita imbwa bose arabishyuriye bajyaho barakubita ibaze ariko bajyaho rega barakubita nakubwiye abantu ni babi bakakwishyura gusa kugira ngo agukubite tu I'm going to buy a big house and be a big bagiye boss. ku bigoryi barakubita byo byimereye nk'ibyuma umubiri wabyo byarawutoje ako kanya yari wabakandagiye imbere I'll take that. But why? mwishyura umusoro You must pay profit tax. 50 cents for your working state land and 50 for... murishyura ibiceri 50 byo kuba muri gukorera ku butaka bwacu n'ibindi 50 by'umusoro ku nyongeragaciro y'uko nyine muri gucuruza ndagira ngo kuri kino filime leta iriho nayo nta mikino none se ntimuri gukubitwa nimwishyure nyine ni musore You? Here. Hey. umva basi reka yose tuyabahe mufati It's our pleasure. mwakire Smart one. nta musore ufite ubwenge We're really just fighters. If ever an opportunity should come up, we would be happy
umva twebwe icyo twari turi gukora ni ukugerageza gushaka amahirwe tubonye n'andi mahirwe mwadoye akazi twakwemera gitangira kwikubita yari kubise uyu mugenzi atangira kubona ko mugenzi we bazanye amaze kubimbwa umuntu agezeho yikubita ngo bamuhe amafaranga You really are a most smart one. Governor Liu is recruiting fighting men. umva koko Follow me. ndabona wumvira menya waba umusirikare mwiza nkurikira Jumbo, let's go. Jumbo tujye mu gisirikare yararebye reka ntabwo najya mu gisirikare nk'uku muri ubu buryo ntabwo ugenda pi umaze kuba imbwa usigaye wikubita kubera amafaranga tubonye mugenzi we bavanye muri shori natangiye kuba imbwa uyu yagiye mu gisirikare uyasigara hano yakurikiye abasirikare ewana umunsi ngenda agiye ntabwo nakomeza kuba hakuno ino bira mupangu Oldest friend. tugaruke hakuno wari kwiyahuza inzoga ni wa wundi muyipa yaciye inyuma wa mugore Stop it. ukira ariko uyunyweye Your troubles. nusinda uraza kwishyira mu bibazo Let me tell you something about pain. The kind that only wine can cure. arinywera ndi mu buribwe bwinshi cyane ikintu cyonyine cyabumara ni iyi nzoga Where's Chinbo? nywa akanyanga jimbo ari hehe Chinbo. jimbo ari One way. Are you happy? I want some wine. Oh my God. nanjye mu inzoga n'inyweye Wine? twari izi nzoga zose niwe wazinyweye Sometimes you need that much wine. Wait a minute. buretse mwana mwaka inzoga buretse ariko kari kuba inzoga nk'akiyahura urashiduka wanapfuye Leave her alone. If she enjoys a libation, you shouldn't stop her. She's drunk already. umva yasinze wana tugomba kumwaka inzoga umukobwa yaje hano uyamena ikibindi cya kanyanga I'm trying to let go. ibi ni ibiki ndi kugerageza ariko kwikuramo agahinda afite agahinda umugabo yaramutaye ari kwiyahuza amayuga imana izana hano twica ingwagasi y'icyaka bakigorye buretse ariko twica ingwagasi y'icyaka iyi nguyu That's it. Do that again. ngawongera ukubite basi wishimisha tega umutwe ngawongera wimena inzoga zose wimenera inzoga dutangira kumurwanya akasinze Don't fight me anymore. twongera kurwanya I'll fight if I want. utangira kurwana shyira hasi yesu kirisito Stop living in your past. rekeraho gukomeza kwizirika hahise What do you think you're doing here? cyakora urakora ibiki Shoving me away. maze gusara wari gukomeza gutekereza hahise aho kugira ngo arebe hazaza cyangwa aho uwo munsi areba ngo muyipa yaranyanze yakurikira shuga mami none se ubundi muyipa ubona atari ko ameze urabona yaguhereza kicaye hano ukabitekerezaho bwarakeye cya kigoryi dore dutize twa mu gitondo tize Hey, what are you doing with that? mwana urakora ibice ariko Dow, I'm trying to understand it, huh? mwana hano umuntu aba ari mu kazi yituza tekinike Around, so I'm using this ball to learn smoothness and hard. kano kantu mba ndi kwitorezaho tekinike zose z'ukuntu warwanya umwanzi polisi Stand up. rubahagurukije Haven't opened for business. They want their taxes. Welcome to join us. namwe ni karibi wacu Right. We already paid you once. twabishyuye imisoro You still owe. The army's... baje kwishyuza indi misoro We need your tax money. dukeneye indi misoro yanyu And uniforms. You owe, so pay up. Hey, wait. That's not fair. It's extortion. umva ibyo ntabwo ari byo ibyo bimeze nko gushimuta ubutunzi bw'abantu ntabwo ari ugusoresha gusa utangira kubakubita uretse kubita ntawe urwana na leta ntawe urwana na leta nta soni kandi leta nitwe nyine baramusobanuriye arumva fata umugati bakandagiye That time. fata umugati urye turebe ko nta kiburu ufite sha I'll arrest them all. igihe uyu mugati turebe ko nta kiburu ufite barawumutamika hose bawukandagiye so rero arakayishaho ntiyabaginga amusuzugura We'll all get arrested. Bow to me, peasant, and I'll see about letting you go. Now! On the ground! zakora umusore bashaka bamucisha bugufi bamugira imbwa yuname kubita biranga amaguru n'ibyuma abasore bagiye baramushotora ni abapolisi bafite urugomo bari kwishyuza imisoro ku ngufu barakubita abantu babonye birambiranye wapa ukubita twaba imva umugati urye mutwe gasani kuraye inkota turori bapolisi bazanye urugomo basoresha nabi turori Passing that out! Go and close all the windows! funga amadirishya dukubita abapolisi
abapolisi nta muntu utureba bafunga amadirishya bagatimbura hatagira utabaza n'abandi bagiye kuba polisi baratimbura umutwe wana ndabakubita bucece hasi fata inkota bagira abapolisi ukuntu kwiteranya na leta utangira kubita abapolisi mutwe hashize iminsi myinshi ageze mu mujyi Migeri yakuba polisi baratimbura turari polisi barakubise kuva muri resitora kuba Mariya hashize iminsi umusore yameze n'umusatsi mutwe yo barayikomeje tururi kavayo wa mutwe gatsinda umutwe igice umutwe umutwe wakomeze nk'inyundo kamaze iminsi kameze n'umusatsi bakwiciye abapolisi imirambo tuyishyingure Ewan Deepak, you will have to remove them. iyi mirambo mudufashe turebe ukuntu tuyikura hano bakira kume karoni kazima Ewan akajya kubwira aba generali ngiye kubarega Ewan uraduteza leta uriya araduteza leta rero tumwice tabateza leta yicara ku ifarasi twagiye musaza twagiye kurikira karana kuba kica katajya kubateza leta ko ari resitora yishe abapolisi hari resitora yice abapolisi yakurikiye Katururi ageze hafi y'ikigo cya gisirikare Katururi utarajya kure yakubitanye n'uyu kumbe dore jimbo yabaye umupolisi nawe hari inyeshyamba dore imwe mu nyeshyamba irankurikiye aramubaga wowe wita inyeshyamba ni mwene wacu bika inkota barahuye nyuma y'igihe musaza No good, those rebels. You should keep away from them. umva nimba abantu mubana kuko bari kubarega ngo ni inyeshyamba ugume kure yabo batazakwica Hey, our friendship means more than that. umva ubushuti bwacu twebwe burenze ibyo ngibyo kuvuga ngo uri umupolisi ngiye ngo bandi kumwe n'abantu b'inyeshyamba I'm expecting a promotion. And you? yemwe iminsi ntegereje ko bazanzamura mu mapeti bakama kandi kanyenyeri Worries. And how about those summers? They were great. wowe ufitiye gahunda ngemeze neza tariya tuba tumeze ngutyo nyine bisanzwe icyo kirarya kikaryama nta kindi cyitaho icya timbo Need to think about tomorrow. ugomba gutekereza n'iby'ejo hazaza ariko nta mushawuri n'ubundi ufite imyemerere gishawuri n'uba ugomba gutekereza gutyo ishaka ubutunzi abuharanira buhatanire arwane agira ate ateganyiriza ejo hazaza ntabwo bishoboka biga kunyurwa byagukanya gusa nakuno barakwereka abasirikare benshi mu kigo cya gisirikare abasirikare bariyo ni benshi turore abasirikare baje hakuno ino benshi The purpose of today's contest is to find which of you has the best martial arts skill. That man will be promoted to general, and so let the contest... irushanwa rigiye kuba uyu munsi ni ukugira ngo turebe bamwe mu basirikare barimo bafite ubumenyi bwo kurwana budasanzwe kugira ngo bazamure babashe kujya kuba barinda generali baje guhatana basirikare bakomakomeye nibo baje mu irushanwa barebe n'indi ufite ubumenyi buhambaye bwa martial arts tururi Master mwambonye Ewan urahambaye ugiye kujya undinda sasa umusore nawe yavuye muri bakadogo bamwe bo hasi mu nkera aje guhangana n'umujepe kubita yari iri hano kurura inkera hano yikoraho vayo rimwe gasani bariya muginga asuzuguye abasirikare bacu we ni bamwe bo hasi cyane bo hasi jya kuri bo cyitwa kwa barakoze funzo rihumura arabatimbura jya kuri special force we ni inkera gutabara kuri special force ari gukubita ngiye kumuha agasoparike gusebya abasirikare bacu ari gukubita nk'ukubita imbwa sore yagiye hano kuba special force arayitimbura yose arayivunagura special force Master kureba boss yagiye
bose bacaho asibije abantu, asibije special force kuba yaratojwe buryo n'umuyobozi yahise yikubita aragenda. You don't act like a soldier. You're too vicious. By your violent actions, you shame the two of us. Umva, ubundi byagombye kuba ari byiza ku musirikare uzi kurwana, ariko nanone uri igisebe ku musirikare wo hasi kuzuga kubita abasirikare bo hejuru imbere y'abayobozi. Ni igisebe ku musirikare. Oh, sir. All I wanted was for your lordship to promote. Sir, icyo nashaka nanjye ni ukugira ngo munzamure kandi mubone ko ndi umwizerwa. I'll wait to see how you act next time. Tuzareba ukuntu ubutaha uzitwara. Nta peti banamuhaye ngo arasebeje nyine abasirikare bakuru. Hey, maybe you could start working in the wine cellar, you know? No problem. When it comes to wine, I sure know all about it. Bano bari hakurino batangiye kubagaba imirimo bose ugiye kujya udufasha mu byo gucuruza inzoga. Nanjye bigeze mu by'inzoga mbanzi za wine zose zimeze neza. Yingo yazajya seriva itimbo. Azajya seriva mono bari kugabana imirimo. Na karesitora kabo. Y'abakiriya babuze barabyirira. Kanya ruwaje kubariba. You're all in trouble. Mwese muri mu byago. Bari kuvuga ko muri nyeshyamba ni muhunge. They figured out the gold was stolen. They'll be here any minute. Bari guceka ko zahabu zagiye zibwa ari hano zihishe mu cano mugende. Wibuke resitora imenyeshyamba niho ziza kubarira. Harimo ibisaza by'inyeshyamba bifite n'izindi nyeshyamba bikorana nazo. Abantu baracitse. Ubari yakara ngo ni bahunge ni Jimbo kuko harimo Timbo mwene wabo. Dore nawe ngaracikana nabo. Generali yimanukiye kubahiga mu cyakurikiri. Tururi. Hari uwo bafashe. Yes, I did. And I'll kill you, you impudent tyrant. Umva ni ngendi inyeshyamba bishoboye nawe nakwica bamukasa umutwe. Tugende. Cyo barahunga. Baje gushyingura. Baje gushyingura niyo bapfushije bafata ibipapuro. No more! You can pray all day, but I say we go back and kill them all! Umva nje ntago natuza tugomba kujya kwihorera sasa inyeshyamba zitangiye kwibyimbisha umutwe ngo sigiye kujya kwihorera kuri leta ni batanu. We have strength in our numbers, the rebels. We must organize with all the rebels. Umva tugomba kubanza tukitegura turi baki barani benshi. Tugakusanya n'izindi nyeshyamba zaba zifuza kujya guhorera natwe tukazijyana. We'll get to Lou, and together we'll defeat. All right. Sawa, naye ngiye kugenda mbemba nekeramo indani mu gisirikare mushaka izo nyeshyamba zindi none muzaze mwatake. Bano bagiye gushaka izindi nyeshyamba bazatakane. Sawa urakoze. Muvandimwe Jimbo arabwiye ati nanjye ngiye gufatanya mbemba nekera mu gisirikare uko bimeze nzababwira umunsi wo kwatakira mwiza. Bararo bagiye gushaka izindi nyeshyamba bidatinze bakoye izindi nyeshyamba. Batake. Batatse ikigo cya gisirikare barashaka kujya kwica generali. Muze. Bafitemo maneko wabo ni Jimbo. Shiramo indani mu kigo cya gisirikare muveyo. Come on. Shiramo imbere kira n'ubusivire bwinshi kimena ibintu. Sirikare barabumva. Jimbo avayo yana ni ngiye barimbuye kwihagarika. Ababeshya tugende ni mwene wacu. Kumbuye nawe ni maneko. Nyeshyamba zaje mu kigo. Mu rukerera abayobozi batarabyuka zirashaka kwica generali. I'll hold it. Ameze imbere. Hakurikiriye muri karaga tente niho general arara. Bavayo bihuse cyane bajyaho general arara. Batarajya kure kumbe na agatego. Babiteguye. Karagatego. Dore ngo abasirikare barababona. Dore abasirikare ngo barabazinguruka. Basa nkaho bari babiteguye. Agasani. General. Now, where is Jimbo? I don't see him anywhere. Jimbo nese Jimbo ntago tumubona kumbe Jimbo yabagambaniye. Ntawe uhari bisanze bonyine. Nawe atangira kubibagira ubwabo. Atangira kubibagira Jimbo yabagambaniye. Tururi. Bana batangira kwirwanaho bagambaniye na mwene wabo. Bikaba Jimbo rukunde ibintu cyane. Tangira kwirwanaho. Ni nyeshyamba mu kigo cya gisirikare bari baranababuze n'ubundi. Nyeshyamba zirwanyeho basiteza agaco. Tururi. Izambere batangira kuzibaga. Oyagira gutya yisa nk'uwiteye icyuma yisiga ku maraso musaza kirapfu. Kobwa nyeshyamba zatatse. Tururi babateza agaco. Ambush.
Jeti Timbo ajya ku basirikare arabana sirikare arabana uretse arabatsibura banyuza akanyafu Nyagasani none bagiye ku basirikare banyuza akanyafu Nyagasani we yewega General areba inyeshyamba abasirikare be inyeshyamba abasirikare uretse Jimbo ni uri kwica inyeshyamba nyinshi bakabarwanira ni uri kwica inyeshyamba kano gakobwa karagakunda uyu baramukandagira adapfuye gakobwa Jimbo yaragatabaye kikabira guca umugono kikabiza n'inkota kikabiba umugono kikongera kikipfisha sora cyarwana abantu ni wenyine asubira ari wenyine yagukubitiye abasirikare baracyapfa inyeshyamba bagiye bazikoramo ndaje musaza zo gutabara mugenzi ameze nabi sore n'umushinya arabatsibura tururi katururi agiye mu bagabo barakubita yarebye bagenzi b'ukuntu bari gupfa kiramo n'ubwoba dore umujinya umujinya urakubitisha bacamo yewe gusa banyuranyuramo katurore ni benshi bakiri gupfa benshi baracyapfa inyeshyamba bazigiyeho barazitemagura vaho wa muginga mpfe mu buryo buri VIP cyateye imibare kibona barangaye bagenzi be bari gupfa Sherikan inyeshyamba abona mwenyewe kobwa vayo kiye kubaga General Jimbo dore aritambika gatera imigeri Jimbo yaritambitse ya migeri itera kanseri yaramubonye abona ubakuranye nk'umuvandimwe ni urinze neza cyane General ndetse niwe mugambanyi ukomeye cyane kize gutya atera umugozi sari mano cyane kigoryi umukobwa ngo bajyane uyu mugozi waramukuruye atururi yaza gutabara vanya tugenda bamuhinga nawe batakwica amukurura ku mugozi ashyira ku ifarasi bacaho yareba nyeshyamba harokotse ebyiri nizo zacitse uyagiye areba umukobwa ahantu amusize ni habi cyane amusize ahantu habi amusize habi I overestimated the strength of those miserable rebels. za nyeshyamba zari zarigeze akari akagiye tuziciye intege It saved me a lot of trouble. wa musore unabaye ibyago byinshi cyane rwose You know I'm a loyal man. urabizi ndi umwizerwa imbere yawe Why should I believe that you won't betray me? wagambaniye wowe nitangwa umuvandimwe wawe gute ngewe utangambanira I can be trusted. je nakwizerwa n'ukuri wumvisha abagabo bazi ubwenge nimba bagambaniye umuvandimwe wawe kuki ngewe utangambanira Promoted you last time, but you had to prove yourself. Promoting you then would have caused kuba nguzamuye You've earned it. bamushyize muri special force ariko ntabwo bivuze ngo bamugize umuntu ukomeye cyane uhambaye gusa baramuzamye murakuze cyane mubyeyi yewe bana bamaye gapeti I need the best people working for me, Jimbo. The one who has escaped. He's very skilled in martial arts. ati Jimbo nyene abantu benshi baza bakangorera uriya musore wacitse nabonye azi kurwana cyane ndamukeneye Convince him, then destroy him. niyanga ko dukorana uzamurimbure sasa uriya musore bamushimye Timbo ngo azi kurwana bamuzana akorera igisirikare cyangwa niyanga bamwice watugambaniye ni mwene wanyu wabona nawe uri umugambanyi yararakaye kumva nawe bamwita umugambanyi agiye kumukubita yaramubuza umva nawe arababaye cyane kurusha nuko twe tubabaye barebye ukuntu ari no kwiyahuza inzoga yagiye ku nzoga nawe atangira kuziyahuza agambaniwe n'uwitaga umuvandimwe wambwawe ni mwene wanyu tugambaniye sha mwese muri bamwe bose ni bamwe umusore yarakubiswe
yarabibonye ko umusore arengana. Katururi kwereka muri iryo joro sasa rwa Jimbo hari agakobwa rwari rwarakunze rwagiye rukazana imitako rwo rwagatabaye wana we nakwibiki kakobwa bagihura baza mu mujyi bwa mbere bahuye kamwe ka nyiri restaurant ka Ishimwe Diane. You look angry. Warakaye. Don't you understand? They'd have died anyway, and now I've saved you. Umva nubundi barabasore barabo gupfa ariko ye nagutabaye. Arabanza namuhambura imigosi. Surora. Yeah. Toka Satani. Kuba kagiye kumutera. Aha! I knew you were a reckless one. Someone who cannot abstain from women. No, sir. Nari mbizi kuri umuntu utagira icyo witaho umugabo utabasha kwirinda abagore. Kure icyo bagiye kumutera. Uretse. She made an attempt on your life. She should be dealt with. Uwo mukobwa yagerageje kutubangamira agomba ko kwitabwaho kitakimwica. Having no need for women has made me a success. I'm sure then it'll lead to my success. We'll see. Ciao. Thank you, sir. Jimbo. Opportunity is filled with gold. The door's open. Hano imiryango irafunguye uzunyiyungeho nawe umusirikare. Right. Ukarubwira tuzamubwira za twiyungeho cyangwa se umurimbure. You've seen my power. Let's share it together. Urabona imbaraga tsigaye mfite ngwino tuzisangire. Died when I trusted you. You've become even more deceitful, Jimbo. Ati Jimbo nene akwizera ko baye umuntu bicyane kurushaho. The beginning has an end. And so does our friendship. Iri ni itangiro ry'ibyo maze kugeraho itangiro ryose rigira iherezo ariko. Anyone not on my side must die. Umuntu utari ku ruhande rwanjye agomba gupfa. Yeah. Nambara iratangira. Sere yaza kwiyuba ku nyeshyamba. Ushaka kuzirwanya. Katururi. Karaga inkota. Kivayo. N'abavandimwe bose. Vana inkota. Barakoranye n'abavandimwe. Urukerero. Tarabaga cegerayo kirazibukira. Tururi. Umwana arayicanga. Tera amatafari. Mwana afite inkota yanyuzamo. Tururi. Baga wapi bose nirwanya bose batorejwe muri Shaolin. Zamuka hejuru. Tera icumu. Kirigenderaho. Yo. Tururi. Tera hano. Tururi. Igitambaro bose barabarana. Kagakobwa kazirikiye hano. Kagasinzi kazi. I'll ask one more time. Ndakubaza bwa nyuma. Side are you on? Ari ku ruhe ruhande? Yourself. Nawe byisubize na ruhande rwawe ndiwo. Sore ntabwo ari ku ruhande rw'abagizi ba nabi. Tururi. Poti mukoraho. Kirinjiza. Sore gitangira kumukomeretsa. People deserve to die. No, those people were innocent. Bari abantu bari bakwiye gupfa, bari abantu n'inzira karengane ntabwo bakwiye gupfa. Making you do it. Then get up and prepare for your death. Niba udashaka ko bapfa rero, haguruka nawe utegura urupfu rwawe.
turori tangira kunyuzaho yanze gufatanya nacyo nimba gufatanya nacyo urapfa winjiremo hariya mota icangisha amaguru turori mota icangisha amaguru arayipasa tangira kubaga ibiti dore inkota ukuntu yabaye inkota ukuntu zabaye barabarana bose n'indwanyi kuva muri shawurina ari abanyamahoro bisengera babanye neza ariko bagereye hanze amafaranga kirakita abavandimwe atuma baterana bagasubiranamo gasubiranamo Jimbo yageze hano hanze kwisasanga amafaranga ariyo ya mbere uko ibiti bijya kuguyungu yakabitega uri hejuru atagwa yageze hano amafaranga bari yakiri imbere uko yasanze hanze nta utumira abakene tumira abakira abakene bakizana bajyaga bitoza bari gukamura imyenda dore bari kuvishanya amaraso bakuranye ari abavandimwe bagikorera urugomo hamwe bari kuvishanya amaraso Jimbo sanze hano hanze bikomeye mu nsheri sanze abakire batizanye imodoka abakene bakishyurana imibyizi ituma ahitamo uruhande rw'amafaranga yemera guhemuka mugeri sare baramutera gusa ntagashaka ibiti bibi umukobwa imanutse atyo turore Jimbo yarakubiswe umukobwa amanuka atyo Jimbo yakomerekejwe yaje kumureba kikuvuye umukobwa gitera ibiti acishaho umusore bakinagaho shitingi we avuye kuri shitingi abona barenga hakurya baginga nuko bagiye turori umusore arakubiswe Put this on his wound. Sore baramukubisa bipanche. Bura hari imigere bagukubita inkoni ukayita bipanche. Do bamukubisa bipanche. Hari ibintu byabwira rero mukagira ngo wenda ni nk'ibintu mbabwira ntahagazeho bagukubita inkoni ukabipanche ugasara. Do bamukubisa birobo. Batangira gukubita inyundo wapi yabaye irobo. Baragukubita ukaba paralize. Ewana bakubisa imigere mugira paralize mutera kan. Did I do that? Ninjye ubikoze? Are you sure? Uri sure ko ari njye ugukubise? Mbikigori bagikubise kibipanche. Nakubwiye baragukubita, bagukubita ku mutwe imitsi yo mu mutwe kivanga ugashiduka umuntu yabaye panche do. Bamukubisa arasara. Bimwe nyababwira ngo umuntu mukubita nk'igipfunsi akarwara kanseri cyangwa igipfunsi gitera diabete. Ubwo bwoko bw'ibipfunsi biterwa no gukubise. Umuntu yagukubise tsutsuki buriya nyine gutera kanseri. Mawashi tera diabete. Years of work. Hari n'ingumi zitera hepatite. Umusore baramukubisa arasara. Tubasigaye bamworosa nk'ipanche. Kubera imigeri yakubiswe. Ewana. Abashawurini si abantu bafite udutekinike twa hato na hato bagukubita. Uyu mukobwa ni umusinzi. Arararota ashikagurika. Yarahemukiwe yizera guriya musore nk'umuvandimwe ku buryo mvaga atamuhemukira. None dore ibyamubayeho. I did. Yeah. I saw everybody. Nabonye buri umwe. Right there. Hakurya iriya. Why not? Yavangiwe neza. Arongera arasinzira inzoga zonyine nizo nkwa kugira ngo abashe gusinzira. Amaze gusara. Hari igihe ubona ibibazo biri kuri iyi si mu nceri bikaba byanagusaza. Abantu wizeraga bari kuguhemukira. Abo wabonaga nk'abavandimwe bari kugutera imibare ngo baguhemukire. Uziko abantu ari babiwe, uziko umuntu abona umeze neza. Ibintu ufite atanashaka ngo abibone gusa wakumva gufitiye ishyari gusa kumva ntiyifuza ko wabaho gusa tu. Akumva yakuroga, kumva yaguhemukira. Cyane cyane abantu batigirira icyizere nibo bakunze kujya mu marozi. Ba abantu batajya bumva ko barenze nibo bakunze kuyajyamo. Ariko iyo uzi kurenze buriya abazungu ntabwo bajya apfa gukoresha ibintu by'amarozi cyane ngo abijyemo. Niba mufitanye beef wenda mwarasana mwarwana ariko abatigirira icyizere ni abanyafurika hanini. Ukumva gusa arumva kutaba umeze neza kumurusha kuko atifitiye icyizere bimubabaza gusa. Yeah. Urubyiruko ruri mu bapfumu cyane ndabizi. Ako nino.
gira gutya inshinge bakamuteye akazitera bariya. I cry nerve. Anteye inshinge zo kuriza ziri gutuma ndira. Wese yaguteye ziratuma useka. Basa abashinwa bagira ubuvuzi bwabo bw'inshinge. Ni ubuvuzi bubaza imyaka myinshi cyane kandi ubwo buvuzi burakora. Bano baginga barasaze. Kumbe tugaruke hakurino. Igisirikare. Sore bamuzamuye mu mapeti. Sirikare bari mu myitozo. Sirikare bari kubakuba hano. Bari kubakuba. Bari kubakuba uparitse n'abarapfa. A bunch of failures. Quan, Muri igihombo. these people, they don't look much like fighting men. Umva bano bantu nagara abasirikare banya abantu batazi gukomeza umubiri wabo. Sasa ingwi byatojwe muri Shaolin yatangiye kuza kubitoza abasirikare batangira kubipfiramo. I want to see some discipline. Umva bano n'abasirikare macaka ko bagira discipline. Ibyo babwiye bakabikora. About disciplining these soldiers. Remember who it was that got you your position. Sentimentality. Bano basirikare bwe kare batumye ugera hano ugeze. Charge now. Oh, we'll have to see about that. I'm going to see Lou. Giye kuguteza fande wacu Lu mubwire gutangiye gutoteza abasirikare. Guteza ari umusore afata icumu. Tangiye kwica bamwe mu basirikare bamutanze no mu gisirikare b'abayobozi. If you listen. Carry on. Mwese mukomeze imyitozo. Now. Yagasani batangiye kugiramo n'ubwoba. Jimbo? Sore ni umugome. Now where is Jimbo? Jimbo, sasa bano Jimbo bamubuze. Jimbo we. Jimbo? Jimbo urimo hano. Dore rwa Jimbo. Bacira amazi. Listen. Mwumve. For God's sake, you're out of your mind. Get out. Wa muginga wasaze cyabaciriye amazi. Well, I'm a duck. And you're ducks too. Umva ngiye ndi imbata namwe muri imbata. Muze tuba imbata twese. Abashyira mu mazi. Kigoryi bafata ikigoryi. Bana gakurgira ngo cyabaye imbata. I think he's Yarasara baramukubise arasara. Teacher? Teacher. Okay. Mwarimu. I'm sorry. Mbabarire. I don't want to fight anymore. Something's wrong. Mwarimu ntabwo ngishaka kurwana rimwe rirenze. Kureba abona ari kubwira igiti. Tall and Yarasaze. so trim. Mwarimu kumona abaye muremure byagenze biti. It's just that hole, not your master. Listen. Kimba amaze gusara. Mugenzi we yaramukubise n'ibyo yabonye byose n'akagambane yabonye. Bano nabara bakubitana abashinzwe kumwitaho. Inshuti ze arabatimbura. Kigoryi kibarusha imbaraga. Ujya arabatimbura. Barakiziritse barabona ibisazi byacyo byakabije baje kukizirika. Ni cyatimbo. Yesu Kristo. Runo barukubise. Ni rwa kibonke. Rwa kibonke rw'Inyagatare. Bararukubise dore ngoro. You just gotta get him to Che. Here. Go to sleep. Take a rest. Go to sleep. Take a rest. Jya kuryama fata akaruhuka bushyiro bya bintu biranga abamuteye amarozi. Amusinziriza. Sleep. Is it going to work? Well, it depends. Ese ibipapuro byawe birakora wapi? I'll tend you. Ibipapuro birakuruna ikibonke. Ikibonke arabeshya. Try to rest. And you'll recover soon. Sinzira uraza koroherwa vuba. Bagiye kubona muri ikigo kiri cyazenguruka kandi uriya ngo Kibonke yari kuvuga ngo yamuteye imitongero ituma asinzira kumbe imitongero yo ni pirate. 4, 5, 6. Kubeshya abantu yirirwa batuburira. Now I'm going to help you. Isore niki kiri bumufashe. Ow! Hakuri n'undi aracyari gutoza abasirikare. Gatururi. Abasirikare baracyari mu myitozo yambaye. Bari mu byabo. Abasirikare nabo bari kwitoza. Gatururi. All right, man. And attention. We will begin assault training. Start on my signal. Now do it. You men, attack! Yeah. Nuko abatoza abamanura mu mucanga wuzuye amabuye uparitse nabi nuko bigenda. Abatoza nk'utoza inyamaswa. Amikino. Keep going, don't stop! Komeze mugende na guhagarara. You killed those people. Bara abantu uri kubica. You did it. Warabishe. You did Warabishe muginga we. You did it. Yagasani. Fuck! You should know! Why does he keep doing that? Yes, Mama. Me lie?
What are you telling me for? Mwana muri kumbwira ibiki asigaza kiganira n'imbata disi yabaye ipanchi. Oh, my yes. Akora igitabo arisomera. Seen anything like this? Maybe he'll start to get better. He started this Ari byibura atangiye kugenda mera neza kurusha. once more now. He's not getting better. Jimba, time to eat. Haven't eaten for days now. Ibiki ariko reba ukuntu kirya ariko cyubitse umutwe mu biryo. Baragikubise cy'ipanchi tukiri kurya. Kukirisha nyine ni ukukigira ipanchi. Bararya. Poreza kirabihorera. Kirabatamika bwabiri. You're predictable, I'll give you that. Lord Master Liu, these are the rebels I have arrested, and the taxes I've collected. Izi ni nyeshyamba nafashe ndetse n'imisoro nagiye nkusanya. My job for me, I have nothing to do. I'm learning from you, Master. It's a joy to serve. Usigaye ukora akazi kanjye ngenzi nzajya nkora iki nawe nabyigiye Master nawe mbikore. All across the entire country there are rebellions that have erupted. Except in my province. And the tax returns are very high. His Highness has asked me to report to the royal court. Ha 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 ha! We'll be loyal to you while you're away. To repay all the kindness you have given to us. Sasa Master arambwira ati ngiye kuba ngiye mari igihe kinini agiye kuzenguruka igihugu. Gusa arambwira ati no mu gihe uzaba udari twe tuzasigara tugukorera akazi kose. Ndetse turabizerwa. But until that time, I do not want to hear of any rebellion in my province or any... Mugihe ngiye kuba mvuye muri iyi ntara ngiye iyi ntara yanjye ntazongera kuyumvamo akavuyo cyangwa urugomo rw'inyeshyamba zateje akavuyo hano. Umusore niwe basizeho. Buni kibamba basigaye bagenda bakamusigaye intara barayinsigiye. Barabyimba uyu. Hari abantu nyine babyimba muzi kugira akantu babona bakagira ngo ntibazapfa. Ngiyo nibutse ko nzapfa rero nshisha make. Jimba, don't drink it. Here, try this water. Unywa bino bintu ariko ufata kano banywa kuri ibi. Afata amazi meza arayakaraba, arangije afata imbata bariye ngo rega nanjye ndi imbata. Kiba ariyo kinywera. I think being in the countryside will help you get better. As long as I don't get sunburns. Yakurino. See how good coming out to the country is for us. We forget how nature can heal. After the... Yaje yakunda sanga ari igiti cyako. Cyavunitse. Isn't it something? Ciao! What is it? It's your wife. She's about to give birth. Already? Amba mugore wagiye kwibaruka bangukuzire umugore wawe. Umusore yatangiye gusa nkugenda yumva ibintu. You better move along faster than that. Banguka waruzire umugore wawe. Free yourself. Put down your burden. Umva ibohore iyo mitwaro uhetse uyisige hasi. Iyo jambo yararyumvishe. Ngo ibohore imitwaro yawe isige hasi uzire umugore wawe. Free yourself. Make light your burden. Yes. I hope. Aravuze ngo ibohore imitwaro yawe n'ibikuremereye bigabanye. Makes sense to me. Ibintu no bitangiye gusobanuka. Makes sense to me. Bitangiye gusobanuka. Ati bohora imitwaro rufite uyiture. Uri imitwaro myinshi nibazo usanga mufite rimwe mu byitera. Tako nago mwabyumva. Cyane ababuddhiste nibo bantu baba babyumva neza kubarusha. Imihangayiko myinshi mwa mufite bura nimwe muyitera. Yesu yarababwiraga ati mwahangayikishijwe n'iby'uyu munsi ibyejo birabareba. Ababuddhiste nabo nuko nimyizere nk'iyo baba barimo hanini. Bareba iby'uwo munsi niyo yarya ubusa. Ntacyo bimubwiye ntago areba ngo ahatanira ibyejo hanini kugira ngo umuntu ahangayike nuko bari kubara ibyejo ejo se buriya bizaba bimeze bite. Ariyo mpamvu usanga abantu bagambana kugira ngo ejo azaba afite iki n'iki ameze gutya. Muri mu bintu nk'ibyo by'amafuti. Yirengagije ko muzapfa. Umusore yatangiye gusoma cya gitabo Master yamusigiye. Hari igitabo yabahaye ababwira ati mu gihe uzaba wumva uri gukora amakosa warataye inzira ya gishawurini, iki gitabo wagisoma kikagufasha kuba wasubira ku murongo. Ibyo asoma yaragiye atangira kubyandika aracyarimo akubusaza ariko byibura yatuje ari gusoma. Alright. Maybe a little sad. It'll get better. Just don't make it your burden. Umva nukomeza kwitura imitwaro yari kuremereye uraza kumera sawa.
baje hakuno no kurya So eat up, but don't go crazy. iryo abantu utazasara cicika ariko irwa kibonke rw'inyagatare cicika. I'm free. Ubu ndabohotse. Right? You do it all along. Sasa yari hakuri no yabonye icya gipupe birongeye birashakuye se aragisunika kiragaruka kugisunika kiragaruka tururi. I'm playing with it. Come on. What's wrong with that? Low center of gravity, Jumbo. Umva wikinisha igipupe wana ngwino ubanza urye. Sura tangira kubara kino gipupe uburyo kigendamo. Keep your center of gravity and utilize the attacker's force. Sura tangira kuvuga ati ubasha kuba wakontora imbaraga z'isi urabona kumugerageje nko gusimbuka ubutaka bukakugarura hasi ya rukuruzi yo kwisi nyine. Ati ubasha kuba wabasha kwikontora ukamenya nkaho umeze nkaho nayo uri kurikontora ahantu hose uri kuyijyana mu gihe ushakiye byose ubu bifite. Sorazano shaka kumenya ikintu yagikontora gute mbega akabasha kubabaho ari we wikontorera ibyo akora byose. Kubita barareba ukuntu zamuka ikongera ikagaruka hasi tangira kuyibara arayidubika tera imibare tangiye kuvumbura. Are you having a relapse? I finally understand about nature. Nagiye gusobanukirwa none nature tubayeho. Look at my appearance. Nyagasani mbega ukuntu nsani bwakireba gafite ibisatsi bisa nabi. Ntabwo yaraswera yarasaze. Ibisatsi atakibyogosha. Suri yaje hakurino. Ibisatsi amaze kuyizirika amaze kuyikubita kangwe. Tangiye gushaka gusobanukirwa nature. Byose babidukikije. Amazi, ishyamba, ibiti, ibintu byose tangira kureba ukuntu yajya bikontorora akisanisha nabyo. Karaga amazi akamena ikibindi. Sura tangiye kugerageza kuba yakontorora buri kimwe kimuri iruhande ndetse akizamuramo imbaraga. Tururi kira kibonye aho kijyanye niho kijya kigera hasi ngo cyatinde arakimena nacyo. Sura tangiye kuvumbura tekinike ni Tai Chi agendeye kuri cya gitabo Master yarera muhaye. Ambwira ati mu gihe uzumva wataye inzira umva ugomba kwiyoroshya imitwaro warikoreye ukayitura nibwo uzongera ukagaruka mu murongo mwiza. Ibintu byose ukabitwaza gace ariko nanone cyane. Sura tangira kwitoza hakurino katururi. Ibidukikije ukuntu bicabiranya kabikaraga bikora ncanga na tere yose akayiteza umuyaga za serwakira ibipfutsi bifite kandi bigenda gace. Teza ka serwakira kandi kavuye mu mbaraga ze bwite muri we imbere. Katururi cyangwa hano kureka serwakira katururi sore. Tekinike yo kwiyoroshya gace gace ukora ibintu udahubuka. Tugaruke hakunino. Abagabo bamusigiye intara yaje kwaka imisoro. Yaje kwaka imisoro abakekaho kubinyeshyamba yica. Where's Jumbo hiding? You better tell. Jimbo yishe sasa ngo yakomeje gushaka Jumbo. Yishe. Kill the woman. Yica umugore baramwica bari gushaka Timbo. No, she's all I have. Barabakase. Dog. A sick murderer. Wamwicanyi wo murwayi ari gushaka Timbo. Jumbo out of hiding, and I'll stop the murders. Nimutanshakira Timbari ntago nzarikira kwica. Paka mubonye nibwo nzarikira kwica abantu. Yagiye kurura abantu ku ifarasi. Reverend Ling! Jimbo is killing people in the town. Umva Jimbo ari kwica abantu avuga ngo natabona Timbo ntago ari burikira kwica abantu. That's right. He's threatened to kill everyone. Ngaraza kwica abantu bose. But Jumbo is hiding. Paka namara kumenya ahantu wihishe. Warn you. Let's go. Kwa tuje gwa gasopo wihishe. Taoism teaches us not to resist. Taoism also tells us to protect people. And where does it say? But Taoism idini ryacu ntago ritubwira kujya guhangana n'abantu. Ariko Taoism itwigisha kurinda abantu ni idini rya Taoism. Life. Itwigisha kurinda abantu ni yamyemerere yabo. Lives of others are important. Ubuzima bw'abandi bantu nibwo bari ingenzi cyane cyane yari ubwa benshi. Yes.
I must. ngomba kujya kumurwanya ni ngombwa. Reverend, you'd better not. I just get in the way. Here, take these charms with you. Basi reka mbaye no mitongero muyitware iraza kubarinda. Abahaye dawa, kumbe dawa zinago zikora. But he figures it out after he's gone crazy. Uze yaciyeho. Abahaye dawa bajye kurwana. Tugaruke hakurino. How wonderful to be honored by the Emperor. I know that tugaruke kuri Ru. off of the mountain. Ru ari hakurino n'umugore we. Bari mu nzira bazi. Bari bamaze igihe kinini badahari. Mu nzira bazi Katururi. Ku kanya bari ku ibiti abasirikare Katururi. Bayazibindi Generali Ru. Fayo bimeze biti. Kanya wa mbere Fayo Katururi. Timbo. Oh Fayo. A rebellion. Not in my province. You will all die. Mwese mugiye gupfa muri mu ntara yanjye. So sure of it. You'll never get to Beijing. Ntabwo uri buze kugera muri Beijing, turakwicira hano. Turore cyangwa uratangira banyuzaho. Uretse sikare mugeri sore sigaye yarakumbuye udutekinike twa hato na hato. Niyi minsi ntabwo ari kwikoraho mfumbuye tekinike ye. Turore mugeri kuri General Generali Ru. Koga ni ndwanyi monsheri. Karagano ibiti. Cumu bagabo bandi bafayo. Sara babara nagacikora no kubakirira kure. Sigafite tekinike. Koga kuri Generali Shinwa. Sako mu kirere baracanga. Karashike benda kagore karu. Ntambwira icyo sima gaparika nabi. Ntayo. Karagaruka sose yatukuri karaga ngacaje kupe. Tai Chi aragakoma. Ntawe koko. Igasani. Irakurino. Generali Miranga Tururi baracanga kurino. General kirenge cya General nawe ni indwanyi. Aya mapeti ntago barayatoraguye ahantu bayacuruza ntaho. Arakabona kudakubita karashika. Mfoye simwe mwasabye genda. Kagakubise nko kubita umugabo. General bamwambura ikuzo. Bafite imisatsi. Imvi zabaye uruyenzi General baramukubita. Kana karamusuzukuye. General. Please. Nginyica. It's possible you could be of some use to us alive. General yarafashwe. Bagakurayo. Kumbe tugaruke hakurino. Sirikare bari hano. General baramufite. Sabiri inyuma mwabaginga mwe batambaga. Sabiri inyuma abaginga nafashwe. Kinga ntabwo abona ko boss yafashwe. Yafayo. Junbo, that's Junbo. Taking him as a hostage. You look so shocked. Maybe I'm more clever than you had imagined me. Release him. Well, I might. Muri kure nona. Just as soon as you release your wealth and power.
ndamurekura ari uko umaze kuvuga ko urekuye imbaraga wari ufite n'ubuyobozi wari ufite hano n'amapeti ukabyikuraho. Why don't you let him go now? Utamureka ngo agende none bamushyira hasi. Do it. Now that you are on your knees, you tell me, Chinbo, who's inferior? Junbo, I want you to listen to me. Since we were boys, I worked hard to be powerful. You can't take... Umva urabizi kuva nyiri umwana. Nahoze ndi umuntu rwose wifuza kuzagira imbaraga none narazigize urabizi binango wapfa kuzinyaka. Or else, I will take it. Nimba udashatse kuzirekura ndazikwambura. Kivayo umwana! Sigaye afite ukuntu arwana! Caca mu gace gahoro. Kuri yatayiciye ya hato na hato kiramuka. We ni gace aragitira. Agukubita gahoro kandi ukagwa mu birometero. Naga tekinike yavumbuye. Arazikurura. Iyo ko nayibuka tuyiga. Ko nayibuka kirahubuka. Umwana afite ukuntu asigaye yaritoneye kwitura imitwaro ye. Akarwana bucece. Naguruka. Gahoro ni Tai Chi naga tekinike yavumbuye. Tai Chi Master. Kizana. Sore! Shiramo ikigoryi. Yewega. Yitangira kumwohereza utundi tugabo. Cyohereza abandi. Byatangiye kuyicanga umwana ntagakikoraho. Aragikubita kidakoramo. Mbere cyari gifite tekinike. Kibaga ku ruhande ariko umwana yakumbuye tekinike. Karaga kagoryi. Iragacanga. Cyohereza abandi. Tururi. Ngambonye se. Turakwiyamye wanapfira ahandi. Vayo! Mugishyiramo! Parika nabi. Or did you come to fight? I've found my fighting style. Ati yo tekinike urwanisha niyihe naje kubona style yanjye yo kurwana yihariye. Yihimbiye. Yitondeye ibintu abanza kubibara amenya ukuntu bikoramo. Amenya buryo cyo agomba kujya atimburamo abantu. Witonze nawe wavumbura tekinike yawe. N'uburyo bwawe bwo gukoramo akazi kawe kose. Kimuterera umwana ntago agihubuka. Umuterera ibintu bishwambaguje. Usana kavuye mu bintu akabitondeka ku murongo. Byose akabishyira ku murongo. Akwereka ko nta na kimwe kirapfa ngaho nawe bitondeke. Biramucanga. Sora sigaye ashyize ibintu ku murongo. Kimuzana hakure no. Bisongo. Sora agikurikira. Muteza agatego namwe gitoriza abasirikare. The way I used to beat you. You'll find I'm a lot different, Chinbo. Ati mbere nayo gukubitaga. Atugiye ku itandukano ritandukanye rero na kera. Kera najyaga ngukubita. Nimba kiri kubimwibutsa kugira ngo yongera kireke kimukubite. Ibintu byarahindutse. Aturaza kubona itandukano ryinshi cyane rihambaye. Turere. Kiragurya. Kiramunaga. Hano kirahamenyereye kiramutera. Cyamuzanye mu dutego twacyo. Sori imigozi iramucanga. Arayibara hano arayizirika arabanza ahagarara hamwe. Kimuzamuye ntiyajya kuri. Kivayo. Taramutera. Uretse. Kuziracika. Anamanuka mu bisongo. Kivayo. Tera kwepa. Kimushyiramo. Parika nabi hano. Banzara kibara yohereza. Baravayo. Sora vayo nka ya baro yateraga. Kumutera. Gikoma. Uretse. Hano harabanza arahakontorora akinaga mu kirere. Box. Kiparika nabi. Napfuye umwana asigaye agifite. Yakibwiye turaza kubona itandukano mu mwatake. Do it. Stay where you are.
mwikwataka singe generali simfite amapeta arenza yanyu se. Obey my order! Right there. Of course. Yes, of course. bayo wa muginga wataka atangira kuniga abasirikare be. Jimbo, if anything happens to me, I'll see you dead. Kigorye ntabwo nagwaye itegeko ryo kwica abantu. Sasa umujinya waracyatutse. Fata inkota. Kibaga generali. Niwe wari uri hano ndusha ipeti none ndamwishe. Ikiniro kiramwica nta mikino. Master Lou is dead now! No, wandushaga ipeti kapfuye mwatoke. He killed your leader. Yishe umuyobozi wanyu. He's wrong. Namwe yabica mwicayo. Murabizi? Nge nka sergeant ndababujije mwicayo. Umuntu yishe fande wanyu abakoresha imyitozo mibi. Mushinya. Gishiramo akantu. Kakabona kaje bora ariko gatera za diabete. Depoza kageri. Aragikoma. Gitera utuntu tw'ubwenge twa hato na hato. Afite twanjonoga gutera dutera za hepatite yewega. Yahuye ni bacice. Cyagiye cyica abasirikare bene wabo. Yagiye yapfuye yanzwe ishaho. Baguhitane. Dore umujinya yegegege aho nambariye aho yavugirizwaga impundu dore ngo baramuvugiriza induru. Hano yaranyuraga bakamuvugiriza impundu none batangiye kumuvugiriza induru. Boshye igisambo katururi. Vayo buretse sangwe n'ahandi kiramutera buretse subizayo buretse akira buretse kubitiye ikigori gishaho we cece J3 gipfe aya magambo ubundi yo tudusirikare niyo yakwica mbere. Gipfe kirapfuye. Jumbo. Me. Just one more chance. Mandi mahirwe ya nyuma ntamwe ya debe ingese ndi debe. It'll be like when we were boys. Basi bakatukira abana rwose ukuntu twabanye mbabarire. Be sorry. Kumbe cyamurangaza gakivayo. Kizana amacumu. Kirajomba. Cyaramurangaje kimutera amacumu. Sore wapi? Yayafashe. Sigaye humura ku tekinike. Aragishota. Ishoti. Cya kabiri. Irindi. Oya yarabaye. Aragifunga. Igishosa amashoti shawo. Kivayo none. Uretse arikaraga. Agikaraga mu tenesi. Naga mu macumu hakurya iriya. Sura sigaye ahumura afite ukuntu agukaraga. Ubona ari ibintu byoroshye ukagenda cyane. Niyo Tai Chi. Umuntu agutera agapfunsi ubona yo yiyoroheje ariko kakagutera bya kanseri bya diabete. Ewana. Iki gisirikare cy'aba bahungu rero nta nubwo cyari kimeze neza. Tukivuyemo dore ngo barakivamo y'abana basubirana intwaro zabo. Baguha inzira utambuke musaza uradutabaye kira kigabo kindaga kuzabamara kibakoresha ifunzu ritabaho. Cyabiciye bagenzi babo. Bafashe inzira barerekewe n'umukobwa. I'm going to the temple. Ngiye gusubira kuri temple ku rusengero. Will I see you someday? Umunsi umwe nzakubona se. It's up to fate. Reka tubitegereye wenda igihe kizaduhuza. Igihe kizabahuza nimba ari bigomba kuba ntago bizahinduka. Sore fashe farasi aragenda ndetse abwira umukobwa ngo igihe nikigera wenda tuzahura. Yagarutse muri temple. Agaruka muri temple azanye tekinike nshyashya ariyo bita Tai Chi ndetse atangira kuyisangiza n'abandi. Urabona iyo uzi ikintu cy'ubwenge ntago wakiyererana. Ariyo mpamvu uzasanga ari benshi nagiye nereka ubumenyi bwanjye bw'ibanga. Namwe mama muri kuri filime zanyuma ndi kubasangiza ku bintu by'ubwenge rega. Yatangiye gutoza Tai Chi. Tekinike yari nshasha yivumburiye. Atangira kuyitoza ndetse ari nayo mpamvu filime yacu bayise ngo ni Tai Chi Master. Yari rocking ibisanzwe, abamuzi ntibamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.